I gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft. U ovoj epizodi htio sam da vam pokažem jedan tutorial koji mi se jako svideo, kako napraviti znači bombu ili granatu kako ko hoće u Minecraftu. Mnogo mi se svideo ovaj način, pa ću zbog toga to napraviti i pokazati vam. Kao prvo trebate uzmite hopper. Vi to možete na malo, evo ja ću sada na malo većoj visini, kao da padam. Tako, prvo stavite hopper, onda na njega stavite cauldron i onda preko stavljate anvil. I to je to. Gledajte kako to cool izgleda. Sad ćete vidjeti, samo da ovo porušim. Evo. To je granata. To je bomba i mnogo lepa. Ovo mi se mnogo svidjelo i htio sam da vam pokažem ovo. Evo još nekoliko ću ja jedno malo višlje. Hajde. Tako, sada ću uzeti prvo hopper, znači. Hopper. Onda ide cauldron. I onda na kraju anvil. I to mnogo lepo izgleda. Evo ja ću sada ovo sušiti. Evo sad ćete vidjeti. Baš je prelepo i to ako neko hoće da snima film ili neku animaciju, nešto tako u Minecraftu, on može ovo iskoristiti. Baš je lepo i dosta ukrašava. Možete koristiti za ukras ili tako nešto. Evo sada ću ponovo još jednu napraviti pošto imam toliko materijala. Znači prvo ide hopper, onda ide cauldron i na kraju ide anvil. Ups, ušao sam slučajno u njega. I evo ga. Vidite, bombe. I možete gore neki avion napraviti ili tako nešto. I to bi bilo to za ovu epizodu. Što sam još htio da dodam? I ovdje ću završiti epizodu i ćao!